August ni thum sang ni som ni panga chol ni ania bazar thlir tu te chibai ule US President Donald Trump an nuclear submarine pahnia tir chhuat thua puang ti kan soi to a hemi chungchang hi Russia ram parliament Duma nimin khan soi chuania Russia ram hroi tu te chuan an hlaute chiam lo ni na lang Russian Federal Assembly member Viktor Vodolatsky chuan America submarine pani mai lo be tur hian Russia chuan tuipuya submarine nga lutuk ni na soya tuifin ria da submarine omzinga America ta in Russia nuclear submarine hi tamjok deya US President Donald Trump an anom na mun tur taka om tura thua pek submarine te hi hun reito takatangin Russia submarine te thun nuayan om vek to ani chuwangin America ram hruai tu thu soi chungchang hi Russia Federation tan chan le da tulna omlo atiani Pontongin Trump hian Truth Social US submarine pani chu Russia President Dmitry Medvedev thu soya wangin thua petharati asaya Vodolatsky chuan US submarine te hi lote equal vel te se man anom na kan hreto atia Russia le America hian abula tangin inrem na kan siam that le angaya indo pui pathum na chungchang soifo hi kan ti re angaya ni atibok heti la hian Global Affairs magazine Russia lam changtu Fyodor Lukyanov point Traman nuclear submarine chungchanga soi hi lak thu takte bakangai lo ni in soya kan riat vekangin Trump hian ama polin channel aneya adu du ariak maya ani na taka chuan ngai dan hi adu dan danin chumlo chat lawina puang chuak ani bermaya tuna thu soipo hi US Navy ho tu te chuan makan tingotin karing hetianga in chan vel hi chu thilom ve theania Trump hian a thiam zong tak le pe zong tak ani boka ma se hetia ti chuan engtikai mo chuan taka che ta ngai hun alom mai thei tuna ri chuan ngai thu tak vak nga in ka hrelo tongka in chan vel level ni in ka hria ati US Secretary of State Marco Rubio chuan US le Russia te chuan direct in dawlawan in tiam ni in a soi thu Russia ram Foreign Minister Sergei Lavrov chuan tun hnaya Fox News in an komna soya Europe ram te hian NATO member zinga Ukraine hi nulu tumin Russia nena in dawna nei an tum ni in alanga chuti lai chuan US Secretary of State Marco Rubio chuan US le Russia in kara direct in dawna chu pumpel zel turani thu chiang takin a soya Keni point hi kan ril ru zong in kan pompui ani ati US President Trump an Russia oil le gas le soi sel nuwa India chon Russia hne tangin oil le to lo nia hriat thua soi nuin Nimin Khan News Agency rin tlak tak Asian News International ANI chon India ram oil thifim to company te hian Russia hne tangin oil thifim lo la le zel ti an soi ANI chon India official te thu soi chongin oil refinery te thutluk na hi amante a grade tele thil sang be chanin an siam thin antia Russia hi khowela oil thitfim lo thon chuak hnem ber dot tu ani wangin leithei turin market a om thu sein India hi khowela oil mang hnem ber ram zinga pathum na ni a oil thitfim lo walak lu hi India ram oil in nga na lian ber za somriat pangalai ani a khowel dan bo chesi lovin ramtana thaber ngai tu chungin oil a lei thin ani antibok soitongin Trump hian zirtom ni khan India hian Russia oil a lei to lowa hriat thu asoya White House reporter te hna India chon Russia oil a lei to lo ni in ka hria chu ka hriat dan ania adigle diglo ka hrelo engpo ni se hei hi bultan na thatakani engtin nge ni zel don ti chu kan la hre chom zelang chu ati ani nimin lama kan soitongin India ram Ministry of External Affairs tu pong tu Randil Jaiswal chuan India le Russia chu tun hnai mai thil ni lovin hun rei to takatanga indor ton ton ni thu asai ni kha Nimin Khan Hamas te chon mania ro in rel Palestinian ram akhopuyata na Jerusalem dinani ma chon an ral thuam dan tum lo thu an puanga Israel in Gaza in dona ti top nan chuan Hamas win an ral thuam an da turani an ti chu an nial ani Karmasa Khan Hamas le Israel official te hian ni somruk chung in ka hai neya Hamas mi hren te chua in remna nei tura malak chun zom dan ngai tua in biak nan nei chu a hlo chama heti la hian Israel le Hamas in biak na boi puitu Qatar le Egypt official te chuan France le Saudi Arabia ramin ram pahni siama Gaza boina chinfel rot nan nei chu than ti thu an soya France le Saudi Arabia te hian hetiang tur hian Hamas te chu an ral thuam da in Gaza thu nei na chu Palestinian Authority te hne na hlan turin an ngen boka hei po hi Hamas hian an pom thei lo ani
Hamas ho hian Gaza boina tire tura an ral thuam da tura ngen na zongjong chu zawaya hnolin nimin khan thu chu an siama Palestinian te chuan mania ro in rel ram dik tak an nei ma chuan ral thuam hmanga Israel an beina ti top an tum lo thu an puanga kumsang ni basari tang khan Hamas ho hian Gaza hi an thu hnoi ada in ro an rela Israel sipai te laka an sipai tam tak an chan chungin an sipai te chuan silai tung turin an la phal theilo ani heti la hian Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu chuan Palestine ramdin chuan du lo thu le Israel beitu ram siama du lo bur thua sei to a Israel chuan Palestinian ram te chunga thua nei turani a ven himna lam chu Israel kutani turani ti chuangai danani a Gaza in remna om theinan chuan Hamas howin an ral thuam an da phota phuta tunhaya Palestinian state fiat puitum tu UK le Canada ram te po Netanyahu hian a sei selani Nimin Khan Iran President Dr. Masoud Pezeshkian chu Pakistan rama lutin ni acham don ni in Pakistan News Agency The Express Tribune chuan an tar langa Pakistan Prime Minister Shehbaz Sharif a somna angin Pezeshkian hi azin ni in an soyani President Pezeshkian hian Iran Foreign Minister Said Abbas Arakchi baka Minister le official poimo tam taka hruaya Pakistan Foreign Ministry chuan thu chu siamin Pakistan na cham chungin Pezeshkian hian Pakistan President Asif Ali Zardari muin anin bianga Iran official te hian Pakistan Prime Minister Sharif le hotenen in biangnan nei don ni in an puang bok Pezeshkian hian Iran President ani nuwa Pakistan ramatlo voi khatna ni a Pakistan President le Prime Minister baka Army Chief po akom don ani Nimin Khan Indonesia ram chimlama om Mount Liutabi Laki chu ani hi nana kang chun zama tlang kang hian buro ka mel som pakhat vel zeta sangin mai khule mai waba vor chuak ani zirtom ni tang khan Mount Liutabi Laki tlang kang hiron in vor chuak tana kumsang ni som nuwa Indonesia rama tlang kang na sabera ni meka kumsang ni som khan Java thliarkar mihring tamna laya om Mount Merapi chu na sataka kangin mi zathum som nga aya taminan thi pha in le lo tlan chiat san sang tam tak an omani zirtop ni jing kho war ma khan Mount Liutabi Laki tlang hi kang tanin mai khu le mai wa phi wan sanga KM somvel zeta sang phu chuakin apok ri ring tak hriat ani a eng na satak moni boka nimin thleng kha chuan he tlang kang wang hian thi le hliam an la om lo ani Russia chuan zirtop zan le nimin jing in kar chung khan Ukraine sipai ten an ram khothlang lam mun eng maza chu drone mangin an beiti an soya Punjab biala chuan industry mun fu in nu pakhatin nunna chana mi pahni in hliam an tuar ni in Punjab bial governor Oleg Melnichenko chuan a soi Samara biala po drone hian in pakhata fu wangin kang mai chuaka putar pakhata thi ni in governor Vyacheslav Fedoryshev chuan a soya Rostov po industry be ni wangin security guard pakhata thi ni in governor Yuri Slyusar chuan a soibok Russia Defense Ministry chuan Ukraine hian zirtop zan le in rinizing in car darkar ko chungvel khan drone za som nga velin an beya hengzinga za som pani vel zet chuan ka thlak sakti an puangani Nimin Khan Baloch Shwaitu Mir Ear Baloch chuan US President Trump hena open letter thonin Pakistan Sipailal General Asim Munir le official ten Pakistan Rama oil lipui omangar shil chu thudik lawani thu sain Pakistan Rama hian oil le gas baka copper uranium le rare earth mineral a omlova heng zongjong hi Republic of Balochistan Rama omvekani ti asai he open letter a hian Ear Baloch chuan helai biala oil le leilunga thillu tak tak om thui riat te hi adik veka chuti lai chon za tak chung chein Pakistan sipai hruai tu abik takin General Asim Muniran thudik lawar hil thu che hi inhena soyangai thungani heng lei hnoi thil hlu te hi Punjab province a omlova Republic of Balochistan Rama oma Balochistan hi mania ro in rel ramania Pakistan in diklo taka ob mek ani zok Pakistan in an ram chunga lei hnoi hausakna om thuan soi hi adik lawani satli alawa Balochistan ram hausakna hi politics le sum le paya hlok na munan manan tumani chu wangin Pakistan sipai le an ISI te thu soi hian bum che su se atiani Baloch Shwai tu Ear Baloch hian Pakistan chuan an sipai te le en thlatu te chu firfia ka an chua firfiak pol te nena inzom na thuk tak an neya Afghanistan a US sipai tam tak thana po mo an phura heng Pakistan official te hian Balochistan ram leilung hausak na hi sum tam tak lak lunan hmang po ni se firfiak tam jok siam nan an hmang le don ni in a soibok Balochistan chuan zor lo thu so in Ear Baloch chuan Pakistan
China le ramdang hrim kan raman ron paldara baloch mi puite phalna la lova an du dana kan leilung hausak nan ron khoi chingpen kan phal ngai don lova kan zalen na hi tu man min chu sak kan phal lova heram nei tu kan ni na diktak nei le tura kan be na hi tha thla lovin dikna nen kan be chun zom zel don ani ati bok country tong in US President Trump hian Pakistan ramchunga oil li pui chu la chuak ka hmang tangkai turin US chon Pakistan a tho pui don thu lo puang to ani kha bazari lo thira wangin kan lo me